Үтө күннен күнде үйренәчілер, бүгін биһиги темебит уус оран тиекис тиен. Бүгін биһиги бу тиекис арастырыгар уус оран тиекис олар местетін берекпит. Онна уус оран тиекис бәйтін арастырын кытта бисиһекпит. Тиекис тиен тугуй. Эһиги билерге курдук. Тиекис бастатан туран этилерден турар. Манна биһиги сотургу да этилери киллери икпетин сөп, колбу да этилери киллери икпетин сөп. Иккиһинен этилер көннөрү кирен калбакылар, бәй-бәйлерин кытта сетимнәк, ола бетер саһаламмыт, онна берәдектен бит болуктактар. Оннук эретүгенигер бу этилер тиекис тиен аттаныктарын сөп. Бу биһиги иккис белебит. Үз белебитинен болар тиекис бу этилери колбур уопсай тиемете ис кохона санаата. Бу наха улахан суолталах тога диетакка санаагын толору эти бир темени толору арыян тиекис оңруу сүрдәх устук болар. Билден турар, бу тиекиспитин биһиги сүрүннән аттыгыт, онон тиекиспит төрдүс белете кини аттах болуктах. Онна бәйс белете билден турар, тиекис этер санаата толору арыллыбыт болуктах тен. Бу биһиги тиекис белетин көрдөбүт. Тиекиспит истиллях тен билегит, биһиги 5 истили үйрәтен турабыт, ол курдук кепсети истиле, уусуран стил, публицистика, жыла, онна билим. Истиллер сүрүн уратылара кинилер терминнеригер сатар. Ол курдук кепсети истилин көрөрөбүт боллакка, кини сүрүн уратыта болар диалог, ола бетер икки кихи кепсетиите, иккиттен багар элбак болон сөп, ол кепсети кемигер туттуллар тыллар, этилер, тиекистер, бу кепсети истилигер киреллер. Кини арастарыгар манны биһиги күннәгы туттар тылдар бутын киллеребит, оннегынан арастарын чөпчө манна сорыйбатыбыт, күннәгы олук бутугар туттар тылдар бут. Кини туттуллар эйнгете манна барата кирер. Иккис истил бит уусуран истил. Билден турар, манна кини сүрүн уратыта уусуран тыл, онна уусуран немалар. Уусуран немалар тустарынан биһиги эрде литература уогар кепсетен турабыт. Онтон уусуран тыллар бәйлере мие туспа уратылаактар. Кини арастара хандыгы, эхиги литература жанрдарын беркеден билегит, колобура кохон, кепсен, роман, драма, комедия, сехен, онтон даганы атын литература эйгетигер кирер жанрдар. Бу биһиги уусуран истилбит арастары болалар. Туттуллар эйгете эппипи курдук литература, искусство эйгете. Публицистика стиле. Манна биһиги сүрүн туттар термин бит билден турар. Общество терминлери. Обществоны кандык вопростар долгуталлары, кандык кыһалга обществоны тарыяры, бу барата публицистика стилиге кирер. Кини икки суратыта, кини арастара, кахыт статыята, репортаж, интервью, онтондатын бүтүнүтэ сургунан ола бетер кумагыга бечеттен бит. Тылынан эбетер ола бетер телевидение, эбетер радиого туттулдар текстер. Эбетер түргенник тарганар электронный СМИ көрүңнере, эмие
publisistika istiliger kirerler. Olata kini tuttullar eğgete kahı, SMI, onna aras, saytlar, portallar den etiyakpetin söp. Tördüs istil bit jığla istile. Kini bilden turar tuttullar terminlere юридическай юриспруденцияға туттулар терминдер болалар. Негенан кини арастырыгар справкалар, акталар, договордар, счеттар, онтон дағаны атын жайлы қолу эйгетегер туттулар терминдер болалар. Негенан бу тух бар документ караттан сағалан улахан бу сударство сүрін соқуынугар конституциятыгар тие туттулар документтарын бут бейеқа жыла истилигер кирелдер. Итенне бейге бәхес истил бит, билим истиле, манна бейге келдері бит наука терминдерин бүтүннүйтүн, наука туттар терминдерин. Иннегенан арастырыгар энциклопедической статья, реферат, доклад, итенне наука доктордара, онна кандидаттара соруяр улахан үлелері әмие манна киер. Туттулар эйгете билден турар, үйерек били онна наука бейтин эйгете болар. Бу бейге истилдер бит сүрін туттулар терминлерин, арастарын, онна эйгетин көрдүбүт. Усуран текис арастара, маны хайдах айдан калы көһөбү. Бу таблицага көстөрүн көрдүк. Кене лирика, проза, онна драма ден сүрүн үс кайсыгала. Онна сүрүн жанрдар болалар лирикага кохан, эбитер ари улахан кәмейдәгә поэма ден аттанар. Маны таханан маннагыр олох кыра кәмейдәг айымнылар эмете арасымыкы холбурун жопоннарга танка хуку ден жогус кәмейдәг кохан көрүңнәре баллар. Онтон улох улахан көрүңнәргә колобра Евгений Онегин ден Пушкин айымныта коханынан роман ден аттаныр. Проза эңгетегер кирер болдық манна үс сүрін жанр бар, кәпсән, сәһен, онна роман ден. Бу билден турар кәпсән, онна сәһен романтан атына ден кені кәмейінен болуын сөп, маннағар кәпсәннәғар өссі кыра билден турар жанрдар балалар, қолыбыра новелла, эвитер притча ден. Олғынан баран сүндінен кенелер бір кәпсән көрді көрілелер бейіға. Онтон сәхен романтан туғатыннағын ден боллаққа кенелер сүріннен қабар иенлерінен аптар этер санатынан онна бұ омук көлуене эбетер қанны кәрі улахан кеге аймақ ендігер турар кығалға, оны қанлык обарасын өңі. Қанлык кығалған өңі көрдір біте, бұл екі жанры бұхарар. Сәхенлерге бігі келдері біт қолыбыра далан жекті састен айымнетін, онтон романға далан тығын дарқан ден романын. Драма жанры білген хүрдәқ интерегіней манна театрга сығыннақ манна сорулдан турар үс көріңтен атын билеген өссі кейіне эйнгетін текстара эме керелдер бейге ханатабын тоқ бар жанрын барытын текст бұғытынан көрілер олыттен. Олата манна кейіне сценария ден эме бұл драма эйнгетегер кейлер. Оны тағыны білден турар сүрін жанрдара драма, комедия, онна трагедия болалар. Иннегенан бу усуран текис белиелere отчоғына туқ болар инден. Кені билден турар, хим билет ийлерден турар.
Kini etileri sağılanmıt onna beredikten boluktaqtar. Kini tekis uopsay bir temeler is qohanna qona sanalaq bolar. Onu bihiget tibit kini көрөр кыһылҕатыттан тутулуктаах диэн. Ханнык кыһылҕаны ааппар бу айымньытыгар килдирэрий, ону арыйа тардарый, ол онтон кини тиэмэтэ ис коһону уонна санаата тутулуктаах диэн. Аатыттан наһэлбэх тутулуктаах айымньаата олубура ордук коһооҥҥо диэх көсөп, коһооҥҥон холубура ааттаабатаххына дьон атыннык өйдүөнсөп, эбдерсиһэ өйдүөнсөп, атын ааттаах болдаҕына онно тирэҕэрэн онно олугуран бу энтекскин, усар энтекскин, олубура коһоону дьон сөптөөхтүк аактар толкуйдаабытын кутугылынан сөпти. Онна бэһис билден турар этер санаата толуру арыллыбыт, кыһалга баһаарыллыбыт болуктаах. Онтон өссө эбии манна тугу суруйохпутун сөби. Усар энтекс алтыһынан чопчу аптардаах, олубура литература айымнялара бүс бүтүннүтэ бәйләре аптардаахтар. Бу айымны бәшәттенерин быһытынан, кыһыкка сурунаалга тахсарын быһытынан, туспа киниге быһытынан, тахсарын быһытынан суруллубут кемнере чопчу биллер. Онна өссө бир уратыта кини тутула текис арааһыттан, жанрыттан тутулуктаах диэн. Биһи холубура драма жанрдарын, коһон жанрын кытта, лирика жанрын кытта теңнир кыахпыт суох. Ити курдук бүгүн биһиги уусуран текистен темени кытта билистебит, болгомтогу тиһин мактал.